Нотр-Дам-де-Пари гананиш ама жыңширвашты фашта ядуарта шахкана ақшаш ажма. Уйты хайқушын канынс фашарайнак информацион агентатта архуаны ражамонак Патрик Шовейны хаштыл ансайгая. Усы қоды дины кушак жақта абон бынаттон амалқом адай мактима фем балдыраштак Нотр-Дамы ражамонак макут фабара кота автомай арт тыңг бақыгдарта архуаны касыдархай. Умай валдайма баштонай разырта архуаны чикушта усы ақшай авт адай мачы қышматы тұқай. Балвырдайя намажоны, ошардылуын арлауын канзыштам Нотр-Дам-де-Пари шықт коришары фынташам апрелы. Жыңшир ваштрайдытта архуаныш салсық шқанынанзы, я алы ваш сықадай конт конструкции ташавартой, вудонай, баштықайы сар ныккалд, я шпильдар рафалдахт. Франция президент Эммануэль Макрон жардаба варта фонзажмая ногай кайшаражзышты. Уймама бафи пайта раждарай рашухтар кайфаузан. Уавга жағын қауыйдар ама француша реставраторта салсачы күштітан андар амход амонынс. Шақуды магашка архуаны расараштан бақаузан даш фынташ ашы.